Election kilik nang kili jidok doga porahut ong dungatum ihije sairuk ason dodo. Yarni kang sampor phai plira chite malom Phuluni constituency ke paru sikari ingtiarong along BJP kang dangamai paman po. Bangso amaya long aluhiaman peng kachitong dun MLA Dor Singh Ronghang EM Kangbura Kiling EM Amar Singh Piso lapen MSC Avijit Pro lapen penang anatum chitong dun. Maya long don thong kebra hinia tum mena aparti apha ning kache thekabe pena jong APHRC pen COC BJP along chebedun lapen maya long lam kache than pon ke non ke bang jita BJP atum si hairi po athe kona so tum an ke BJP along sit dolablo ka prega party tum ke nang hayun elo lasinang tum ta BJP along do thep non lapen development ason an ke choklem duna bang APHRC atum nang ke than tap alam proidun rinot athe kupilo halatum ke claim ke thek long lola sinon ta BJP si highway ko uta maya long EM Kangbura Kiling pen ninje pon Phuluni penang kilo berta jubobe news teg report pay news ini dat freestyle soalan dari orang kom betul dat along itu juga tentang NC election ini APHRC along Congress Union Assembly dan kaum untuk APHRC itu jalan itu ini abang ke orang cuma tahu ke APHRC itu setame asontin alam kethan ponta kethan itu yang akam lasu teklong le ajo ini si ini anak itu APHRC akan cerusi hal itu BJP klaim bang di bangsa orang itu ini orang don tangker lah ini so don si dah di negara sini masih abutar sekarang dah baru tu susah abutar tu pun है kita hisap don pen pagi boleh hisap kita में don tangker lah ini tu है dah 150 abutar ini kita अच्छा लग तुम पे नहीं तुम हंग चिप आई निंग चो या भी अच्छा नहीं तुम नील तुम नॉन कांगबा के लिए नॉन लिली नॉन बाता तो क्यों ना पे नॉन दा को हॉस्टल ना तुम बों तेने के चिप में निंग चो में ना सोला मगे किना ना जिले टीम में ना में तुम कैम रखे काम रखे पहला तुम गारो हॉस्टल ना सोला ना सोला चिंकी में हुआ तो हंग मुली पान wah buli bantu kata buli pon asal disosan kita pasal balik. Dia waktu itu kami juga datang hut, kenahan isi ini kita kethan jibun tongket ke macam orang itu lama so APHRC itu kita kan satu coba dicek ini pencara itu kita mana cara pencabar atau mana pun tengok mana lo CM sarda itu dibatai ini nih tuh kunang lu, ini juga pernah bilang mah so nego posa di lagi macam ni panjang ni dia pun pas jalan ke isu itu siapa orang fit lo mana porohu anak tu job di dalam Jepang aji kami ini kon satu kon now start line boleh ani sobeko untuk ke ya jua emisi election itu aman kor logot ase itu পুলিচত আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি তেওঁলোকে সৰহংখ APHRC আৰু কংগ্ৰেছ কিছু কেইখন ঘৰসমূহ